Maya payabak po. Pagmasusyan tayo po ngeni, ingkaan na mapulot apat abanwang canonical coronasyon ning Birhen de los Remedios aning Santo Cristo del Perdon. Idawon tayo iting Santa Misa bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo, kimbalang metong kaya katamo. Yabetala naman karing panalangin tamo, di hanggang doktor, nurses at sablang frontliners, mabilugayato, asasawp at magmalasakit kaya katamo, kaniting pandemya. Antimurin di hanggang masakit at miapektuan na kaniting virus, ing kumayop na lasanang malalagwa. Antimurin para karing magdaon kapasalamatan, kambeda rin karelang pamilya. Apani manan dari Rico and Luke Kalilong, P. Layog, Ferdinand at Edibate Pangilinan, Alma Hek, Mr. and Mrs. Omer Kabiling, Plong Banting, Senaida Bansil, Dan and Tess Capitulo, Mr. and Mrs. Ernie Malyari, Leonila De Lasso and family, Holy Rosary Academy Community, Joyce Jimenez and family, Antimurin para king wedding anniversary dari April and Glyza Montemayor. Para po karing mag-sponsor ngayon ni King Kawalong Aldo Misa Novena ng San Nicolas de Tolentino, panimunan dari the family of the late Jose and Consuelo Bitug, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabuen family, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Mrs. Diana Marquez, Mr. and Mrs. Dong Lingad, Mrs. Aprik Yap, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule, Mr. Jeric and Regine Habusyon, Mr. and Mrs. Jesus and Shirley Bitug, Nimpa Miguel, Miss Lodi Andres, Mrs. Carol Lingad, Margie and Ami Lingad, Jay and Heidi Santiago, Mrs. Pe Morales, Concordia Sagad, Mr. and Mrs. Dave Sason, Mr. and Mrs. Edwin Celso, Mr. and Mrs. Bienvenido Limson, Mr. and Mrs. Rodrigo Quiano, Miss Adoracion Manyo, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz, Miss Lina Maris, Mr. and Mrs. Popoy and Pelingad, Mr. and Mrs. Edwin and Teresa Dona Coros, at Mr. and Mrs. Eduardo Maris and family. Kapasalamatan mo naman po ay ang pangdari Ray and Irene Albis, Pelayog, Medsay Pharmacy, Aime Santiago, the family of the late Eduardo Dabu, Rolly Pabustan, Carmen Paule, Willie Tamayo, at Charlie Marquez, at di pong operers ng BHW at NCW. Kapasalamatan mo naman para king birthday dari Raymond de la Cruz, Aprik Yap, Richard Ikban, at Harley Torno. At para king special intention dari Mr. and Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Bitug, Mr. and Mrs. Darwin Kapati, Miles Asuncion, Ralph Lawrence Layog, Kevin James Balahadja, Ludgarda Valencia, Jesus and Karen Yambao, Michelle Ann Labayo, Moshen and Telma Fauma, Aryan Dave Sharma, Said Fedi Y. Hilario, Chris and Mel Imbo, Gloria Gigante, Mr. and Mrs. Bernard Co, Ces Go, Emmy Bitug at Among Laudeber Mangune. At para king malagwang kapaldanan dari Bienvenido Ducot Jr., Patricio Pareñas Jr., Carlos Malyari, Linda Di Malanta, Carlos Filio, Danilo Lingad, Agustin Nelson Bitug, Leonora Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Apolinario and Amor Gregorio, Elizabeth Guerrero, Amado, Purita Bolante, Risbert Jan Gosum, Consuelo Mendoza, David Andrew Ronchiman, Rodfiel Valmores, Crisanto Estrella, at Marichi Edanyo.
Betala naman po karing panalangin tamo, ding kaladwa ring kapatad tang bayangon nabi, lalong-lalo na Antonina Alvarez, Emilio Lingad, Joseph Santiago, Christian Efren Manlapas, Jake Dane Ramos, Agustin Sita, Benamin Malit, Jesus Morales Sr., Emerenciana Bolfango, Joseph Manahan, Jesus Luge, Michael Atienza, Maria Calmada, Among Erwin Bulawon, Among Francisco Lansang, Among Larry Sarmiento, Among Jesus Mariano, Among Rustico Cuevas, Archbishop Oscar Cruz, Maria Santiago, Alfonsa Diwa, Gertrudes Estrella, Noli and Opelia Paule, Mariano and Modesta Macaspac, Jose and Petronila de Guzman, Maricelo Castro, Rolando Castro, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Kilagyaniging pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan ating lugod, kambenan ning kasalpantayanan, ay pagkalab na ning Diyos at Yesu Kristong ginutamo, kambening banal na Espiritu, mantabi sana kay kayungan. At kaya kan timurin. Ana mapulo at apat na banwa na ing milabas Sabado, kawalo yang aldo ning Septembre 1956. Karin king Kapitolyo ning probinsya, inyang itamong Kapampangan, perang alan tayo, ampon pepanuanan, ing banalayin to ning Diyos, ampon indo tamo naman. King kapamilatanan ning pamanguron na kanonika, king imahen ning Nuana Virgen de los Remedios. In cruzada de caridad y penitensya, at tinatag na ampon penimunan ng Obispo Cesar Maria Guerrero. Laluya pang may labong ampon may munga. Dakala ka ring migbalik alub king Diyos. Bigari ing pamaglingap karing pakakalulo, ampon miyadanan lang lamak, miniral ing kapayapan, mibua ing debosyon king Nuana Virgen, ampon milablab ing kasalpantayanan. Ana mapolot apat a banwa,
at ngeni may tipon tamo, ban minsan pa, ibiyata mo yung kapasalamatan ampon kapurian, king mapamatawad ampon mapamakalulong Diyos, ampon ban parangalan tayo, ingin duning kapaldanan. Manano na sana king kapag masusyan tamo, gawa na katamong kawangis ng Yesus, amin ang tabi at pepakayap karing masakit, ang puning Nona Birhen Maria, ingin duning kapaldanan, ing kayan tabi tamo king pamanintun lunas at kasawop, tamo king pamamie lingap. Kapatid, aminan tala, ang ponsisyan din kasalanan tamo, ban matampatalang apag masusyan, dating banala misteryo. Ginoong Yesus, ikang pepakayap, karing masakit, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ikang mamatawad, karing makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, ikang babiye, king sarili mong biye, ban pakayapan mo kami, at adanan si kanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos lubos mayupaya, pakadulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king bilang hanggang. Amen. Manalangin tamo. O Ginoong Diyos, pagkala mo kay kaming talasuyo mo, ing mitutula kami king mandatilang kabulasan ning kaisipan ampon katawan, at king kapamilatan ning maligayang pamamilatan ning Nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, indu ning kapaldanan, bitimawa kami iba't king kasalukuyan at alungkot pauliting pandemya, ampon krisis at miras ke kami king alanganggang tula. Idiyadon mi ke kawa Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ang mabibiya at ampon magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat.
king libro ning propeta Isayas. Ninong makapaniwala king dimdami at ninong menakit kaniti antimong metong apangalantad ning upaya na ning Ginoo. Katulad ning metong asuli tinubuya king harapano. Katulad ning metong ayamot king gabon amenablo. Alayang legwan, alayang kamalan inyang ikit miyo. Alayang sintingan ama kayaos pansin karingke kaming mato. Metong yang bagay waring kasaman at sasakwil daring tao. Metong yang lalaking malugma at sanenaking kasakitan. Metong yang lalaking kabud akit dering tao. Tatakpan dala ring lupara. May umisyo at itamo linawe tayang taong alang kwento. Makanyan man, kay katamo laring kasakitan apigdusana, kay katamo laring lungkot apinusana na. Itamo naman bala mo metong yang taong may parusan, bitbata ning Diyos, king dakal kasakitan, king kamatutuanan, metandusya, pauliraring kapanyalang sangan tamo, melunuya, pauliraring kasalanan tamo, ing parusang digpa kayo, migdalang kapayapan kay katamo, king kapamilatan daring late at sugat tinggap na, kinayap tamo. Pigmabagsde, pibata ng mitmong kapakumbaban, enebitasang biklat ng asbuk na, may ngari king metong akorderong daralara king pipatayan, may ngari king tupang ebubulad, king harapan daring manurud, king lana na, enebitasang biklat ng asbuk na, king sengilan alagpang king batas, dekapande, ninong bisang mamilatan para king pisasabiano. Pilit ding kewani king labwad daring mabye, pauli daring pamikasalan ning balen ko. Timpalasanan de layon pete, dininan ding kutkutan na, busal daring mga rok, meto nga pansyon kambening mabandi. Bistaman alayang depata na marok, at alang meramdam na anumang kapaglinlang kingasbuk no. Ing Ginoo ketula ng mabingbingyat dumalan kasakitan, ing pamidawon na king bieno, metong iyang sakripisyong kapamayaran, uli nito, akit na laring palipino, lambayan ing bieno, at king kapamilatano, matupad ing kaburyaning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan ming Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Puriyan ming Ginoo, kaladwa ko, puriyan me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangatao. Pasalamatan me ing Ginoo kaladwa ko, emo kakalingwan, ding sabla ng kalam. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap karing sablamong sakit. Patawaran na ing sablamong sala, pakayapan na ing sablamong sakit. Ang wanaing biyemo king kapahamakan, puputungan na king ganaka, at lunos na. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ing Ginoo adarapat king matulid, kapilan man papaniga na laring malulupig. Pepakilala na kang Moises ing para sana, at karing palipi ng Israel ing arapat no. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ing Ginoo mapamakалuluyat maganaka,
Banayad iya king pamimwa, tutuyang malugod, kapilan man nakatalalawen, nakatamo paparusan, antimo ing pangain tuliran ding dewakan at kasalanan tamo. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Efeso. Mipuri ing Diyos, aibpaning ginuta mong Heso Kristo, amig kalob kaya katamu, king ulining pangayagom tamo kang Kristo, king sablang kalam a espiritual ning banwa. Bayo ya pamela lang ing meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilata ng Kristo, ban maging banal at alang dungis, at mabibiyekip man lugod, king arapana. Talaga na no, kanita pang minuna, ing ampuna nakatamo, antimong anak na, king kapamilata ng Heso Kristo. Iti yaing malugod ng parasan at sarili ng kaburian. Banding sabla, puriyan daing maligayang grasya, amalam ng pigkalob kaya katamo, king pangayagom tamo, king pakamalan a anak. Ing sablang bage, mararapat agpang king telagan at kaburian ning Diyos. At iyo, pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagom mi kang Kristo. At iti, depatan na para king sarili ng paksa, ama na lumpakan, ketang inari na king lob na, manibat pa kanitang kamumulan. At talaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalantaya pungeni ing maya pabalita. Nuan ka, Ren Maria, uling sinalpantaya ka, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ingin naman natili kaya kayo. At kekaan timurin. Pamipasya kay maya pabalita agpangkang Lukas. Ginayak yang maglakbe Maria, marapal yang menta kay meto nga balen, king kabundukan ning Judea. Karas na king balen ang Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabundimdam ng Isabel ing pamamugin ng Maria, linuksuya ing pungol, kilab ning sepupunana. At Isabel, kinatmuya king banal na espiritu. At gingkas na king masika na siwala, nuan ka karing sablang babay, nuan niya ing bunga ning atyan mo. Makanano kong pangaintuliran,
king inginduning ginuko, datang iya, at dumalo kanako. Pablasang kabod miras karing balugbog ko, ing pamamuge mo, linuksuya, king tula, ing pungol, kining sepupunan ko. Nuan ka, ikang sinalpantaya, king matupad, ing amanong, pepayabot na keka, ning Ginoo. Ati Maria, ang ana, Poporyane ang emunano ning kaladwa ko ing Ginoo, at may tulaya ing espiritu ko king Dios, at alapagligtas ko. Uling genakana ing kababana nining alipana. Ulinita, manibat ngeni aw sanda kong nuan, ding sablang dayi, pablasang ing lubos mayupaya, pepalyariana kanako, ing may kakarugula bage, banal, ing lagyuna. Ing pakalulo na may pagkalam, karetang ating takot kaya, karing dalan-dalan na dahi, king sablang panahon. Pepakit na ing upaya aning takdena, simbulat na laring palalo, ketang kapalaluan ning karalang puso. Pepakuldasan na lang pepakuldasan na laring aring masikanan karing tronora at ilang tinas na ring pakumbaba. Kitmana lang mangayap abagi ring danupan at tinabi na lang salanta ring atinan. Seopane ing Israel ay alipana, antimong pamigaganaka, king pakalulo na. Antimoy piyangako na, karetang pipumpunan tamo, kang Abraham, ampon karing palipina, ang aking alang kapupusan. Menatili ay Maria, kita kari Isabel, hanggang 3 bulan, at kay Batnanita, minuli king pibale-balena. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. O Kristo, Minsan ni Yaldo, ating metong mindo, no? Ining anak ng babae, siguro mga 7 pambanwa. 7 banwatwa. Mag-birthday ining ima. At inyang the day by mag-birthday, ining anak na ruguan na balo, kitang kayang-kayanakan, nung nanumong irigalo na kang imana. But then, the next day, birthday ng imana, may surprise siya, itang maluwat na ng pangarapan at teddy bear at suya king siping na ning anak kababay. King tulana, migluksuya, miglukso, no? Anya kasaya, uling itang teddy bear ita, maluwat na nero kong pagnasan, pangarapan king Vienna. King tulana, biglayang bala mo may pakde ng anak, biglayang bala mo may lungkot, no? At na, wari nga na, anak ang mana, ikang big birthday. Bakit ako yung tininan mong regalo? May kibatsiman, bahana. Mo balong regaluan mo ko, ana. Nanong regalo ko, kaya ka nga na ning anak. Intula mo, iyang regalo mo kanako. Itang kasebian tamo, no? It is more blessed to give than to receive. Tamo, no? It's blessed to give than to receive. There is more joy in giving than in receiving. There is more joy in giving than in receiving. Because when you give with love,
there is joy. And then the joy of the recipient becomes also your joy. That's why it doubles your joy, being the giver. That's why there is more joy in giving than in receiving. Giningal dong iti pang masusyan tayo ing birthday ng Mama Mary. No? At kaniting birthday na, magkunwari tamong tanggap regalo kayo, no? Bala mo sa sorpresa na katamo. At king sorpresang babiyan na kay katamo, magkunwari tamo mo naman, pamaramdaman tayo nung naano talaga ing burita mo. Pamaramdaman tayo, no? Ban kanita, ibiyanay itang burita mo. Yung bagay, kung tutunan yan, ing Mama Mary, dakal na paralan, ban ibiyana kay katamo, ing dakala bagay, etamo maninawad. Munang tiling binyena kay katamo, Mama Mary, iya pinitang kayang tangu, inyang tengwanane ing Anghel Gabriel, ban maging induna ning kay katamong talapanatbos. Ang tinemong binye ing sarili ng Mama Mary, inyang tangwanane ing Anghel Gabriel, kitang pamanagkat ng maging indune ning kay katamong tagapagligtas. Iti de patana, king lugod na king Diyos, at king lugod na kay katamo. Uling kitang panahon na ito, busal ning kaya nakandaring tao, binang malablab ing pamagsadyara at kapanayan, king panyatang na ning tagapagligtas. Niya niyang damdaman ng Mama Mary, bistaman enalubusan ay intindiyan nung makanano yang maging induna ning tagapagligtas. Uling metong iyang dalaga, tengwanane, uling balo ng king tanguna, potang matupad ining plano na ning Diyos, ing kaligtasan, may pagkalubya, king sablang lelangan. Kanya, kanita pa, dakal ne depatan Imama Mary, pemamilatan, grasyang may pagkalub kay katamong sablang tao. At yung tamong katuliran, ban manyawad, pasibayo kaya. Ban manyawad, pasibayo, anting anak na. Uling tunepin, anak na katamo. Makanano na katamong anak Mama Mary? Tandaan niyo, kapamilatana ning binyag, tinggap tayo Jesus king biyatamo. Anting kaya katanggino at tagapagligtas. Uling tinggap tayo Jesus king biyatamo anting gino at tagapagligtas, meging anak nakatamo ning Diyos. May kasan metong tamo king familyana ning Santissima Trinidad, kapamilatan ng Jesus. Anya pinatamo, by virtue of baptism, we become adopted sons and daughters of God. So we become brothers and sisters of Christ, Christ being the Son of God. No? Christ being the Son of God, then we become brothers and sisters of Christ. Being brothers and sisters of Christ, we also become the children of Mary, maging anak na katamong Maria. Anya, ing lugod ng Maria kang Jesus ay anak na, yamo naman ing lugod na kay katamo, busal na ning pangamakasalanan tamo. So, no doubt, Mama Mary, kaluguran na katamong kaluguran. Kanya, samantalanan tayo, kining birthday na nga ni, patay mali siya tamo, no? Na, kunwari,
tayo expect itang kayang sorpresa, ibiregalo kay katamo. Pero nano man ita, pamaramdaman tayo, nung nano talaga, ing kailangan tamo. Kalupan na ning anak, kaya ining anak kwento, no? Balo na ning ima, uli siguro maralas ng pamaramdam king ima, ing buri, itang teddy bear, anya niyang mag-birthday ing ima, regalwani ng anak na, teddy bear. Teddy bear. Makanyan mo naman pamaramdaman tayo. Mama Mary, nginingal dong iti, nung nano talaga yung kailangan tamo, banitang tula tamo, yung ipagkalub na kay katamo. So, adwan ko pungin kay kayo, yung mga di tamo, manyawad tamong, adwan tamo kang Mama Mary, itang kailangan na kailangan tamo, ngining pinanditayti. Abayan nyo ko po kining panalangin na ini, hanggang makasiklod kayo mo, dining amanong iyapseko, tanggapan nyo lang antimong sarili yu. Sariling panalangin kang Mama Mary, ngining pinanditayti. O kaluguran ming Indo ning kapaldanan, ni Mama Mary, adwan mi po kekang ining pinanditayti, at pubuklat milaring puso mi, banipasyag at iparamdam, nung nano ing kaming pigagap, ining pinanditayti. Ibuklat mo sana yung puso mo at pagkaramdaman yung kay kaming sing-sing, yung kay kaming daying. Makalingad kay ka, kaluguran ming Indo, nung nano yung kabilyan mi, ngining kasalukuyan, daranas kaming takot, daranas kaming danok, daranas kaming alang kasiguraduan king biyemi, ngining kasalukuyan, pawalinapin niting pandemic, ning pandemya, alang patugot, babye dus at kasakitan kay kami, ngining kasalukuyan. Tatagulaling mike kang ining pinanditayti, ingke kaming sarili. At minsan pa, adwan mi ing maragul mong kasaupan, banilapit mo kami, king anak mong pakamalan, ni Santo Cristo del Perdon. Bansaw pa na kami at antabayanan, kaniting kay kaming kabilyan. Uling misagad kami, king kabias na napigkalub mo. Tatanggapan mi, king mit mong kapakumbaban, ngining pinanditayti, ing kayala ng ulaga, ning kay kaming kabiasnan, ning kay kaming sikanan. Ala kaming apag maragul na ano paman, akilala mi at misagaran kami, king kay kaming belwan, dapat alaking akarapat. Nya tsuking ini harapan mo, manyawad sawop,
ban ing anak mong pakamalan, abayana at antabayana na kami. At manalig kami king anak mong pakamalan, king iting pandemya, agugulo at liligalig ining kasalukuyan, adina ng kalutasan, kapamilatan mo ning kayang amano. Inake mangailangan panulo o baksin o nano paman, di nga mano na ning anak mo sapat na la. Muling yan mi patunayan kay mismong biyena. Nung makanano nung inulo ding masakit, kapamilatan ning kayang amano. Nung makanano nung pepakan ding 5,000 katao, kapamilatan ning limang tinapi at adwangasan, kapamilatan ning kayang amano. Nung makananong pemayapa na ing dagat at ing alun at angin, kapamilatana ning kayang amano. Maniwala kami at manalig king kayang amano. Iti sana ing apasyag na at iti sana ing ibulong ng ining pinanditayti. Ban medinan kaming katahimikan, kaayusan at kapayapan, at pasibayong sagiwa, ingke kaming kasalpantayanan. Mama Mary, aki kaming indo, ibinang makalingad ke ka, nung naning panamdaman mi at araranasan. Pawali na ning pangabagsak ning komersyo, dakala ring meranop, dakala ring manangis, dakala ring managulele, dakal na la ring mga mate. Dakal ng bina ing pamagdusa kay kaming daranasan. Pami pamilya, may ayasawa, maging biktima na la niting pandemya. Bistaman balumi iti emukaburian at iti nakaburian ning kay kanganak. Baluming iti busal na ning sarili ming kasalanan, ning kaya kaming sariling kagagawan, pawuli na ning makasarili ming pamisip at tangka, pawuli ning katakawan, ning kaimutan, pawuli ning upayang kaya kaming panaligan at pagnasan, kitiking yato, anyapin mi bait, o bait mi kaming mismong tao, iting pandemya. Dapat ngayon ipanamdaman mi, ing kailan ming upaya at sikanan, baniting mismong bunga na ning kaya kaming kararaptanan, miyagyong supilan. At so kami ngayon harapan mo manalangin, watutupin, dakal mangaya pabagi, mga palyari, ding may papamilya, may biyasa lang, may yabe-yabe, may biyasa lang manalangin, may biyasa lang kinilalaki ka. May biyasa lang linapit ke ka. Dakala ring ngining panawunay ti ding miras ke ka. Ding meging martir niting pandemya. Dening ke kaming frontliners migdawon biye alang-alang king kasiwanda karingaliwa. Baluming dakal kang kinoronan amartir gining panawunay ti king banuang kekang pagkarinan. Dapat makanyan man busal at sumangid niting mangaya pabagi mga palyari busal mi dapat dakal pamuri ning kasiran ang mga palyari ngining kasulukuyan. Binakaming may na kasalpantayanan. Kalupa na ning giyagis na ring apostol, dagdagan murugo, ingke kaming kasalpantayanan. Dakala ring tawong may manabuso, may magsamantala, kaniting kabilyan ning pandemya. Dakala ring ngining pinandit, panawuna iti, pawuli na ning kasakitan,
may aliwang krimen, ing karelang daraptan, ating masakit pa, ing pamagsamantala, ding aliwang tao, ngining panahon na iti. Misusumangit, tatangis la, o mag-complain la, no? Mangulula rin aliwang tao, paulining makatuliran, apamami karing ayuda. Ingke kaming mismong lipunan, ginamit da iting pandemya, ban talakaran dala at ban talakaran ding may liwang batas, o belangkas ding may liwang batas, makasira at makatuliran, adadakurak king makatawong karapatan. Ing mismong lipunan, yang manabuso ngining kasalukuyan, kaya kaming sasakupan. Emo kitiking kaya kaming bansa, nune karing aliwang bansa, kiti mabilo gayato, malilyari iting maragul, manabuso king kasalukuyan. Imbes na sumawupla, imbes na may papanantabela, dining taong deti, dining bansang dapat sanang para-pareho mo mong lelangan mo ban misasan metong la, king nanumang dadanasan king biye, dapat ating bansa, ating lipunan, manabuso at manyamantala kining kabilyan ning pandemya. Dagdagan mo ing kasalpantayanan mi, o Ginoo. Tatagulaling mi keka, o Birhen Maria, ke kaming induning kapaldanan, iting ke kaming tatangis, at ke kaming gigiyagis arapan mo. Sopan mo kami at abayan, king ke kaming daranasan king biye, makabapang pamaglakbe, king yatong iti, ingke kaming lakbayan, dapat nung emoke abayan, ke kaming indung kaluguran, kami misadsad, hangga king mga nabo kami mo, king dewakan. Dagdagan mo, ing kasalpantayanan mi, pawuli na ning kagigisanan kami, kapibabatan. Ingke kaming may ng pangatawo, yang magsimulang mimiral ngining kasalukuyan, uli na ng dusat kasakitan, ake kaming araranasan. Hemo kesana paboren, o kaluguran mingindu, misan pa, lukuban mo kami, king karing pakpak mong mitmong lugod, at iligtas mo kami kaniting pandemya. Ilapit mo kami, king malmong anak, pamilatan mo kami, balumi, nung makanano ing maragulming kakulangan at kasalanan, dapat sanang kay kaming kasalanan na iti, ang maragulming panyawad kapatawaran ke ka. Tuto, dakal pa ke kami ing masya sa puso, at pawulin ing kesyasan ming puso, iti yaning mararapat king kasalukuyan, ke pabisang magbalik lub ke ka, ating pamagsamantala, yapaing papairal mi, karing puso mi. Hemo kaya sabi ng kakamuanan, o kaluguran mingindu, pawuli na ning kasyasan ning puso mi, kasyasan ning buntok ming tuki at magkaramdam king anak mong pakamalan. Nabayan mo kami kaniting makabang pamaglakbe. Sopan mo kami,
at ilapit mo kami king kang anak, banlubusan ming panamdaman at kilalanan ing kang lugod at kang masabal, ake kaming indu. Misan pa, tatagulaling mikeka, o indong birhen, induning kapaldanan, ingke kaming takot, ingke kaming kapigaganakan, ingke kaming kasakitan, ingke kaming kayalan kasiguraduan, king daratang nga panahon. Tatagulaling bila keka, dingke kaming kapatad, amig samantala, kaniting kabilyan, king kasulukuyan. Tatagulaling milake ka, dingke kaming manungkulan, ay bisang makiramdam ke ka, king kasyasan dang puso at pilubluban. Tatagulaling milaring sablang bansa, ang ining kasulukuyan na iti, bistaman magkapilit, dingaliwa, magkapilit lang maninton kalutasan, at dingaliwa naman, elapatugot magsamantala, king antikaniting kabilyan. Tatagulaling milake ka, banke kaming pakaluluan, banke kaming buklat a puso at kaisipan, bantibayan ng kaming kapanaligan at kasalpantayanan keka. Maniwala kami, manalig kami keka, o indong birhen, king lugod mo ke kami, banilapit mo kami king kekang anak, ake kaming panaligan, ke kaming paniwalan, sapat na laring kaya nga mano, banmunye, kalutasan, kapaldanan, kaayusan at kapaglarinan kaniting pandemya. Sapat na laring kaya nga mano, ban kamtan ming pasibayo, ing kapayapan, ake kaming panintunan. Ilapit mo kami, o hindong birhen, king anak mong pakamalan. Nipawi sana, ing muana, nung mikas buyaman ke kami, pawalining kasyasan ming puso at pilubluban. Ilalapit milake ka Ginoo, ding puso ming magpakumbaba. Santo Cristo del Perdon, ake kaming tagapagligtas, iligtas mo kami kaniting kekeng kabilyan. Ala na keng akarapat, ala na keng sikanan, magigisa na kami kapibabatan, pawali na niting pandemya. Dingamano mo, o Ginoo, sapat na la, banmipawi at midinan kalutasan, iting mabayat ming daranasan. Pasibayo o kaluguran ming Indo ning kapaldanan, ing sablang ke kaming daranasan king kasulukuyan, panalig milake ka. Balumi nung ating keman kakulangan, ay hintindihan mo kami, uling kaluguran mo kami. Nung makanano meng liguran ing kekang anak, makanyan mo kaming kaluguran. At nung makanano na kang liguran ning kekang anak, makanya na kami namang kaluguran, anting kayang kapatid. Sana, pakaramdaman mo, ining kekeng panalangin, o hinduming kaluguran, induning kapaldanan. Amen.
kita pong makatalakad. Pangadyan tayo po yung sasalpantaya. Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ipanglubos mayupaya, dinalang king banwa, ampon yato, king sablang mayayakit, ampon mayayakit, at king meto nga Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibait king igpa, bayo pa king sablang panawon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu, mibait megawa, kayagum king Diyos ning igpa, aking kapamilatana, megawaing sabla, king ulitamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, king Birhen Maria, at milyariyang tao. May pakuya king krus, pawulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkot, at sinubliyang mebye king katlungaldo, agpangkingula ring kasulatan, at minukit sa banwa makalukluk wananing igpa, pasibayang datang bitmong ligaya, ban mo kong karing mabye ampon menga mate, at kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, Ginoo ampon babiye-biye, amen ibat king igpa ampon king anak, akambening igpa ampon ning anak, miyagnan mi sa samban ampon mi paligayan, menas bukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika, at apostolika. Papasya ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miyaring mete, ating biyadata ngayon hangga. Amen. Kabang kaganakantala ring makapasubaling pamangailangan tamo, ating sablang tao, lalo na retang may salunan, dumapit tamo king Ginoo, uling kapamilatan da ring lati at sugat ating gapna, kinayap tamo. Karing balang kayatwanan, makibat tamo, Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Banding sablang susuyo, king banala kapulungan, ding obispo, pari, diakono at reliyoso, sunlaglang antemong waga, ning malingap at malugod ng pangayatsyo ning Ginoo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Baning debosyon tamo, king Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, lalo ng paunlaran, ampon palablaban, ing kasalpantayanan, at palaganapan ing pamikhalugod, lalo na ngening panawuning pandemya, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno at ding gagawang batas, ibiyera sana ing kailangan asawp king pamangan, king kabiyayan, at medikal a pamangailangan ding masakit, at karing lilingap kareti, lalo na karing pakakalulu at mangailangan, ape pasari niting sakit at pesti, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno, maging pigagapda ing manintun at payiral remedyo kaniting krisis, at aliwa ing pamanatili king posisyon, revolutionary government, charter change at capital punishment, at ing pamitok nang ning corruption, karing ahensya ning gobyerno, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ing balayan mo. Banding doktor, nurses, at ding sablang susuyo karing masakit, akilalare ing nuan a Birhen, ampon indong Maria, antimong kayantabera, king pamanintun lunas, at kasapra king pamamielingap, karing misalunan,
Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ding kapatad tamong miyawa king COVID-19. Panamdaman da sana ing lingap. Ampon lugod ding karelang pamilya at komunidad. At malalagwa na lasanang kumayap. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ding kapatad tamong mayango na biye, pauli niting COVID-19. Makaparakirakin na lasana, king kapayapan ng Kristong malugod. King kapamilatan, ding panalangin ng Birhen de los Remedios. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. O ginapakaramdaman mo laring panalangin mi, patawaran mo laring kasalanan mi, at pakayapan mo laring sakit mi. King kasapan at pamanantabi ng Maria, hingin tuning kapaldanan, magobra kami ng sana, para king ikakayap ting sabla. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ipuri ka ng Diyos, medon si Globan, nulaging kaya kang kaya pandi kami nga alakayang pangmike, kalakay ba't karing upas at pipagalaning tao, para kaya kami maging inumaning kaladwa. May puri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ni ginitin daon karinggamat mo, kay kapuri at yung kaligaya ning kayang lagyo, yung kaya katangkas sa plala ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, baligdan mula ring panalangin at ayin ning balayan mo, ayayampang na kaniting kapigaganakan, kang Nuana Maria, indo ning kapaldanan,
maging katanggap-tanggap lasana keka, at pagdalara kaming kasaupan, kariting makaluno sa panahon, at kapatawaran king kailan ming masabal at lingap. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili kaya kayo. At kekan timuri, Itas sila ring puso yung makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad sukat at makakabos. Ing porian ang pon pasalamatan daka, kapilan man at pon nukarin man o Ginoo banalig pa, lubos mayupaya at alanganggang Diyos. Ampat king meto nga makapagmula lang paralan, dininan me ing Nuana Birhen Maria, metong adake, king misteryo ning kasakitan. Ngeni sa slagyang masala, antimong metong awaga ning kabulasan, ning pangakayap at ning dibinong kapanayan. Karing sablang tatangal kaya, king panalangin, metong iyang pielimbawanan, ning ganap apamananggap king kaburian mo, at ning kabilugan apusong pamakiyagum kang Kristo, at paulining maragul alugod na kay kami, pibatana ing kainan mi, at pisana nala ring kasakitan mi. King kapamilatan ng Kristo ring anghel ning banwa, iyang pangda ing panalangin ning kapanyamban, kabang mitutulala arapan mo, kapilan paman, ding siwalami, miyugnela sana karing karela, king matagumpeng dalit ning kapurian ngaming kakanta. Hikapining banaloig pa, ating metulelangan matampanak kang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ng banalay Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalised dawon miyang pangya, king kaligayan ning lagyo mo. Ulinita o igpay panigapumi, pagkalub ampon pabanalan mo la, king Espiritu mo, reting ay na daralami ampon darawon keka, ban maging katawan at daya, ning anak mong Yesu Kristong ginumi, amen nabilin ke kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At tatandanan mi pa kanitang binging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, adiwang ne karing kayang disipuluat nga na, kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti iya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha ng kalis,
Pasibay pepasalamatan na kat pinuri. Di bang naiti ka rin kayang disipulo at nga na? Kuwanan niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ng gaganakan mi o mapamakalulong igpa. Ing makaligtas ng pamaylasa ang kamatayan ng anak mo. Ing maligayang pangasubli ng maybe at ing pamaytas na banwa. At layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawan may yakeka bilang kapasalamatan. Iting mabiye ampon banal at sakripisyo. Baligdan meng mitmong pakalulo. Ing ayon ning banal akapulungan mo, at kilalanan me ing may dawon king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, birian mo kaming misutke ka. Pagkala mo sana, king ikaming may pasiknangan, king katawan at daya ning anak mo, may katman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mga espiritu, kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong ngayalangang dawon keka at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ting banal mo. Muna, kami ning Nuana Virgen Marindo ng Diyos, kami ng San Jose ng esposa na, kami ring Nuana Apostol, San Agustina kay kaming patulunan, ding maligayang martir, kami ng San Fernando, at Beato Pedro Suniga, ading sablang banal. Paulining pamamilatanda, manali kaming mirinan kasaw panalang patanat, king harapan mo. Huwag pa, iti sanang ayin, ning pangasot mikeka, pasalungan na ing kapayapan ampon kaligtasan, ding sabla, king mabilog ayato. Pasignangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banal kapulungan mo, kasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing Papa me, i Florentino ing Obispo me, ding sablang Obispo pari ang Pondiacono, at isablang susuyak ing banal kapulungan mo, at ing mabilog ka kapulungan, agyawa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pagkaramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong lalakad, talakad arapan mo. Lunusan mo la mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ganakan mo laring talasuyo mo, Rio Obispo Cesar, Emilio, Oscar, Celso at Jesus, ay nawas mong meko ketiking yato. Ang tiningking binyag, metelang kayagom ng Kristo, mira kaya nala naman sana, king pangasubli ng mebye, king panyatang ning panawon, patalakaran na lang Kristo, ding katawan ming may na, at gawa na lang kawangis ding katawan ng maslag king ligaya. Malugod mula naman sanang tanggapan, king kayarian mo, ding miyang ubiyeming kapatad, ang ponding sablang sinuyukeka, amemon na kitiking yato. Karin mi panayan ing mirakayanan king ligaya mong alanganga,
potang pulisan mo ng lubos, ing luha karing matami. King Aldo, ita, tangalanda ka, o Diyos me, anti mo nung makanano ka, maging kawangis da ka kapilan man, at puryanda ka ngalang kapupusan. King kapamilatan ng Kristong Ginome, at king uli na, pagkalumaking yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos ipang mayupayang tuto, kagumling banal na Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Kini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kinging pa, karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo. Tapos sa mga maganakin sa blang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panawon mi, payang kasapaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O Diyos sa ipaming ginaming Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emusta na babaligdanin kay kaming kasalanan, nunay pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginumantabes sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong.
Di Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalukay yung kasalanan ng yato, nularing mayaws, king apo naning kordero. Ginay ko rapat dapat pabalaos keka, dapat kingging kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa Ginumi, kaniting kapigaganakan kang Nuana Virgen Maria, ingin doon ang kapaldanan. Tigamiya kambening matulang puso, ing makakaya pa sakramento ning katawan ang pondaya, ning kabubugtungan ay anak mo. Iti sanang sakramento, pagdala na kaming bendisyon, kaniting biye, at king biye lang hangga. Iti yadwan making kapamilatan ang Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at manpat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing bisalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo, retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela, at pagkalam mo lang alanggang kapaynawan, retang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mikeko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ito ko talaring buntok tamo at maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa malugod at may bisang mga bos king ketawan, king kapamilataning anak kabait ning Nuana Virgen Maria, pepangintuliran na kayo sana king labis-labis ng bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana, king sablang penandit, ang panuman ka rin, ing kayampunan ning Nuana Virgen, ngayon king kapamilatana, pingaintuliran yung tinggap, ing mismong penibataning biye. Amen. Ikayong sablang may tipon keti, kaniting kayaldawan, bayong pagmasasyan ng kayang piyesta, kambening mayubo yung debosyon, mantabe sana ke kayo, ing tula ampon kapayapan, ing ape pangay tulid ke kayo, king ablas ka rin banwa. Amen. Bendisyonan na kaning Diyos sa may upayang tuto, ngingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, ipaubaya mo kang Maria, induning kapaldanan, ing sablang ligalig at lungkot at kasakitan, akikatang daranasan. Salamat, King Diyos.